idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Okay, sagudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Vicky na Pauluan, Mama, idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Manong name, tamang isursuruak iti maysa kadagiti elementary school iti ilibing nga Badok, Ilocos Norte. Adamit idin relasyon mi kini Jojo. Apadak mit lang amang isursuro. Iti sa bali nga pagadalan iti matlaing ilibing nga Badok. Idin to, dati kakaisunang kapsat ko nga ni June, kaya nagbasbasa pa ilang ti kolehyo iti Batak City. Kaya di ba isa nga malem nga panagawid ko dito balay, sinabot nak ni Lolo, ti ama ni Papa, nga iso iti nabayagin nga kabalay mi. Nga iso ti mamatbati dito balay, no saan kami, no awang kami nga talo kada Papa, kay ni June. Kahit kunana kanyak ni Lolo. Ay, napisa pala ang ti bagbagik balasang kwapaw. Lolo, sumura kayo nga tamanin. Ano nga sumuro ti bagbagam. Imbagta si mangput kan, biki apaw. Ada sa nga ilim. Sa nga ilim? Sa nga ilim ko na yun, Lola. Ay, Lolo. Siyak takin sa nga ili, uno ni Papa. Ay, kaya sikatin mo na nga dinamag na. Iso nga sa nga ilim ko nakata, sikat nga rutin mo na nga dinamag na. Oh, ana. Ala ito na yun, ano? Ada pa ila ijay. Eskwela, nga pag nisusuruan na ko nakmat. Kinibagak angan ni Papang mo kita, ada pa ila iti natalon. Lolo, awan tinamnamayek nga sa nga ilik, basa nga ilik eh. So nga, tsak interesado, na sinuman data. Ay, apok, Biki, apok. Wayan nyo ti pagnaak, tasumbre ka kon, Lolo. Inakagsukat sakto agpakusina nga mapan na mangisagana iti pangrabian tayo. Ay, hindi na kumakagura, no pinastrak ko iso na apok. Nato ko na nyo? Hindi na ako makagkagura no pinastrek ko kunak. Nagpakpakaase. Kaya na nagpilit namin. Ni masino ngamin dahil tayo magbagang sa nga ili, Lolo. Apay kas na tibagbagayam. Lolo, dito ka maningkat. Nagrikat kayo man nga kasasaritan. Asin na tibagbagayo nga sa nga ilik. Ni mamang mo. Kanya? Lolo, pangasim ha? Di ko madadailan tinapindas ngal daw ko. Ay, impod no, tibagbaga, kapaw. Takas ano ko mga minapod no tibagbagam? Kit namayagan nga dimaga, day dyan nga bakit? Ha? Takas ano ko mamati akit namayagan nga natay? Ay, si bibiyak di mamang mo. Di yung papilit. Nangik yun, Lolo? Di yung papilit. Kaya di nagpagpungtutin. Tadya kaya nagpungtut. Hindi kinawan si Rumbay nga pungtut mo, Apo. No, akan pagabasulak tinaramid ko, akan pakawanan ako. Lolo, sikatin ang pastrek, iti nga wakit. Kat masapul nga si kamadlag, tibang parwar keng kuana. Parwaram. Papanawam.
Sige, lolo. Kaya po. Mestra ka talaga. Napigsat ko tunib. Nagpungtot ka. Diyo ka di kahit tagtungpan, lolo? Ay, apo. Awan dakes na, no kasarikam. Damagam, no, anya ti masapul na. Kalpasan na kit si kanton, di mang papanaw ken kuana. Saan nga rod nga nagtungpal ni Lolo Manong Nemi? Ket kunak itinakam ko makapungtot. Tsuh, isukit din day jay? Isukat din day jay? Dede nakatakdakes nga asawa ken ina. Kinunak Manong Nemi di sumreka ket makitak day jay nga bakit nga day ti salas. Isukat din day jay? Nakakutkutongan. Bakit mo tlaunay tilangana? Nakakutkutungan. Nakangis-ngisit. Ano na di basbasahin ng basit nga libro? Ako namlo no, itap-tapkal na itirupa na, ti pa nang mirmira na. Nakakapkapsot pa yan, ti pa nagkita na. Nakakaasin tilangana. Saan nga rumping nga masya na kitay dyan nga bakit? Saan nga sinsinan di kita na aramit na? Tsak mapampanitayan na. Awang pulos ti panawan ko kengkwana. Isong hagdiretso ako ni silid ko. Ay baktulaing ni Lolo, tay suntumit lang timang papano iti tayo dyan nga bakit? Kinunak Manong Nemi tinakam ko nga nangkit-kita tinagbalinanan ti bakit nga ibagbaga ni Lolo nga mamangkukan. Inanda ko niti kwartok Manong Nemi nakapelesa ko, nakasukata ko ni diagring ti cellphone ko. Ni Jojo. Sabi nga ta. Hello, Jojo? Kahit ko lang mamuhan, darling, no nakasangpit kan. So nga tinawagan ka. Mga kunak no, at apelang mit dim magkasam. Sa dino kumapay mat karot itakasak. May saka mo. Uy. Nini. Madin sakit eh. Sa sangpit ama. Natatgan kan sama tayo niti binulan mo. Niti darling ko. Madama ka? Sumarding ka man, Jojo. Kasto lang haro din, di mapaspasama. Kasto lang haro din, tinasang patak dito balay. Di kita apela ti bagbagam. Ano nga madaman nga magbagam? Kata lip-lipas ko lang, hindi lawas na. Ape nga rin nga aslakan na. Madama. Ano nga kami, di kasurum mo. Kaya natin ko nga nasang patam, dita balayo. Dahil dyan nga bakit? Ti kagurgurak unay nga bakit? Ti mangibabain nga bakit? Sino? Sino pa kuma? Sino kumapayunod? Ti amom nga sa bali nga kagurgurak. Anta ka di ba sa bali? Ni mamang mo? Agburburek ti darak iti dedya nga bakit, Jojo? Kat no saan nga mapapano ni Lolo dedya nga bakit? Siyak ti mangulod-ulod kang kuana. Ket ga po Manong Nemi at saan nga pumanaw tadi matagkuti ni Lolo ang mampanmang panaw kang kuana. Makapungtuta kon Manong Nemi. Hay! Sika kang bakit? Talaga kadagatang kentiolo man niya. Papapanawang ka lang aro din o napapapanawan na ka lang aro din ni Lolo, di ka pala pumanaw. Anak, dinakawakan iti anak. Ta saan ka nga ina? Ta awanan de didakes kang inami. Kaputa na bayagan nga natay mawatam. Nabayagan nga natay de didakes nga inami. Lumuno tagsangit.
magpagpagkasya kang ka, Piki. Tingkan na kuma. Awanan tinas kan pagadagag kang ka. Iso nga pumanaw kan. Tanong di ka pa ilagkuti. Kat talagang ulod-ulidong ka. No di ka pa ilagkuti. Kat talagang ulod-ulodin ka nga irwari ti balay. Kuti kan! Awan na pulos tinasyaat nga mapanunot ko karedi nga gundaway manong nemi. Gabot agar ari tinalaos nga kurak iti bakit. Talaga nga gamatak kuman dagiti ima na kalpasan nakit ulud-uludak kuman nga irwar. Ngem, nakibiyang ni Lolo. Ay, apok! Kamu kuma, saan kumasi ka tagbaling nga dakay, sili da ito nga kanitaw. Maestra ka? Intelihente ka, apok? Amom ti dakes, kanamom matinasyaat. Oh, buisit! Abi kami nga pinastrakyo, Lolo. Ay, ada karbangan na. Iti da ito nga balay. Awan karbangan na. Ay, apok. Ay, mayat ka manuno saan. Ngem iso ket asawa ni papang mo. Ken kang runaan ti ha, may napaw. Mayat ka manuno saan. Ngem sika ken ni John. Ket anak na kayo ti inayo. Iso ti inayo. Sumartin kayo, Lolo. Di na kadadag pagpugdutin. Namin ano ko mga dengkem no anya di kiti ibagana. Kalpasan na kit papanawam ton iso ti kayat mo. Iso ka dengkem iso na. Bayaam ngagsao kit dengkem laeng. Pinatgak daytang imbaga ni Lolo manong nemi. Kat sige, agsao kan. Ibaga mo ti kayat mong ibaga. Umunahunay. Dumawatak. Kaya di pamakawan nyo. Imayak tapno dumawatak madan iti pamakawan nyo kanya. Pakawanin da kuma, pangaasyo. No pamakawan ti masapul mo. Diyakon mabilang no namin anutakan nga pinakawan. Ha? Mula manulayang idi titawan ni John. Ken tawan ko. Ubing kang pailayang idi. Ha? Ubing kami pailayang idi kapapasit. Agkasapulan unay ti pamateg. Ken panang taripato iti maysa nga ina. Yaman niya tinaramit mo. Anak, binaybayan na kami. Kapag simurot ka na kidan na ti sabali nga lalaki. Ket siya katay babae nga saan nga mapmapnik iti may salay nga lalaki. Nga bayagin nga pinagbababoyak ti amin na basol ko. Nagbabawi ako. Ngim naladawin ti amin. Ken ore no anyat aramitin nyo. Ket diyo pulos may babayo pa, hindi kiti napaspasamak iti naglabas. Biki, anak, inulit-ulit mo tinagpasol. Pinanawan na kami. Ket nakinanakit sa bali nga lalaki. Kalpasan na agsubli ka. Agpakawan ka, ket dumawat ka. Inawat na ka. Inulit-ulit mo. Di mo malagip. Pinanawan na kami. Nagsubli ka. Inawat na ka. Pinanawan na kami manen. Nagkari ka. Nga di munton ulitan ti agbasol. Ngayon niya tinaramid mo. Anak, kawanan ti pagkunaampay ka na kami. Ta inulit-ulit na ka nga pinakawan. Ken inawat. Haging kang inikanda ka tin maudig ang gundaway. Ngayti ka nito, nga arimidim manen, ket sanda kanton nga mapakawan ken maawat pa'y. Inulit-ulit mo. Iso nga pumanaw kan. Pumanaw kan. Pumanaw kan! Anak, agbagbagahasyak manen ka na kayo. Maunti nga pa nagbagbagahasik, ken palagpagpakawan ko. Bakawanin na kuma.
Awaten dak kuma. Para iti maudi agon daway. Pagasiyo. Pumanaw kan! Nalpasan tingkad din ko nga oras para ken ka. Ket no di ka pelagkuti nga pumanaw. Talagang ulod-ulodin ka! Ngimsan lat nga pimanaw-manaw. Ngaging ka nga dinteng meten ni Papa. Ada pa lang manong name iti bakit iti dubteng ni Papa ket nakla at iti makita na tila nga ti dating asawa na. Benilda? Sika ka din ni Benilda? Alfonso, masaksakit kan? Nakabakbakat ka madlaw na yan. Nagkapo ka dito balay? Why? Di na kon mapakawan pa ken maawat pa tinauna nga anak ta, Alfonso. Imbag na nasabat ka. Kat nagpakawanak manin kang ka. Pakawanan, kinawatin na kumamanan. Benilda, no pa makawan, nabayagan ng pinakawan ka. Nabayagan nga si papakawanak kang ka. No awatin ka manin. I'm sorry. Tasan kan nga eten. Natakati grabe ang sakit mo? Kung bakit may pangkat ospital? Ano nga ko natin nauna ng anak mo? Di nakpulos, mapakawan kan maawat pa Agpatuloy ako na Alfonso. Kadno talaga nga na ito iti panusa, akay batugan na kita nga basbasol ko. Kaditurak. Ibturak ti amin. Gapotabasol ko. Manong nemi na imatangag dahi tangan dialogue da papaken ti bakit. Kalpasan na pinapanaw ko ti bakit ket na sabat na ni Papa iti arubayan ti balay. Ngem oren no kapanawan ti buisit nga bakit. Kasi sampay lang yung tal na tiriknak. Buisit. Nakapanawan dahil nga bakit. Hindi pa nagtal na tiriknak. Hindi pa nagkalma. Ada nalipatan na dyan nga bakit. Tibasit nga libro nga. Basit nga Biblia. Basit nga Bible. Amuna ka di man dahil nga bakas nga babae, tagbasa ti Biblia. Amuna ka di dahil nga dakas nga bakit, tagbasa ti Biblia. Amuna nga ta. Imbilin iti kanyak ni Papa manunemi akamakamag. Wano ikamakam kong isubli ti basit nga Biblia iti paket. Ken no mabalin kano ket innak ka ipan isuna ti ospital tapno maagasan no anyaman ti sakit na. Ngem pulos nga jak inaramid manong. Insublik madlang indiso iti tugaw tinabati na nga Biblia. Ket kadagiti simar sa runungal daw, dandani iso, dahil diya nga bakit, titupi kumi kay ni Jojo, no kasta nga dagon daw ay mga agsalita, numalpas ti klasa mi. Mabalik ka ti Jojo, please. Nga saan nga diya nga bakit, ti pagsalitaan ta? Darling, di ka di ba nigatan, ti kasta nga mapaspasamakin ka. Ibagbagaklahin ti ka pampanuta, kensa nga pungto na kasta. Ngem jak kasapulan na kita kapampanunutam no may panggap iti ina ti pagsasalitaan ta. Maulit-ulit
ulit makauma. Kinabayagan nga amok dagitan. Among matgayam. Nga mapay nga rin nga, di mo mapakawan kaya maawat pa iti inam. Please, Jojo, please, stop! Vicky, ti ina kit inantulad ta. Ure ka sa ti kinantakas na. Nga po ta utang ko ti biyag ko keng kuana. Nga po ta impos na ti kakaiso na nga biyag na tapno laing may pasgayak ti lobong. Nga magbabahoyak no apay nga iso ti nagbalin nga inak, Jojo. Ano mabalin la ko mga pilyen ti ina. Kadyak pulos pilyen iso na. Saan nga pulos? Mga nagbabawi ka to? Ha? Mga nagbabawi ka. Ngam nalato ton ti amin, Vicky. Iso na, lumabalin kat inka sa pulin ni mamang mo. Kat pagawidin mo. Ulitak, Vicky. Ore ka sa no ti kinamanagbasol ti ina. Inam tulat ta. Wen manong nemi masursuro na ka talaga, tatadakit din na kanunungan dayjay nga Jojo, ti ina. Nga day ta manong nemi, iti masansan nga pagkasupsupyatan niya. Wen, talagang awan iti tinasyat nga panunod ko. Agar-ari nga talaga ti gurak iti inak manong nemi. Agur-uray nga talaga. Nagtutuloy mayat manong nemi ti panangalukoy ni papa kaniyak tapno rikasta ket sa pulek ti inak. Ngem sanak latangan nagtungpal manong. Wen. Ay ka nga timtenga kiti maysa nga malem ket kinasarita nakmanin ni papa. Nasaya ta timteng kan Vicky enak. Inurore ka. Tapi papa. Dapat ka dito pagsalitaan na? Imunan ni ading mo nga June nga napanti ospital. Ospital? Sino ito ospital? Ni Lolo? Awan mo makitak ni Lolo ket. Saan nga ni Lolo? Sino nga ron? Vicky. Matayan ni mamang mo. Pa, nabayagan nga imbilang ko nga natayan ti bagbagayo. Ti kakadi sumurot kanya, Vicky? No way, papa. Adanas ka ng ikamakam ko kung para intuno bigat sa eskwela. So ang lading itek, ngam jak sumurot keng ka. Noin ka di hospital, diin ka. Manong nemi sa anak nga rot nga si Murot iti ospital, napandinanon ni Papa ni June, nga napan ng bantay ka na nga bakit. Adak mo dito'y balay, manong nemi nga dasap sa pula. No ka anupin ka sa pula, isubat ti kaawan na. Awan nga ta dito'y altar. Iti altar. Iri sa kaanan ti rebulto ni Jesus. Adada ito na di basit nga Biblia nga nalipatan na dyan nga paket. Diyos ko. Hindi na ito yung marikrik na. Abi kas taglulukan direk na. Nabayag ka din na nalipatan kayo, Diyos ko. Lord, saan ko mga matmata na kaslag, sinsidiran na kakasta. Pagkawanan na ko man Diyos ko, no? Nakabasulak man, noon nyaman tinakabasulak ka na kayo. Pagkawanan na ko, Ni Mama? Kaslaw kawagan na ni Mama. Inak ti hospital ngayon ni Mama. Inak ti hospital itamad laing.
anak metlaing iti ospital. Ket kastaho na inti sangit ko manong nemi iti talaga ngagpakpakadan ni mama. Kaya't ko nga ikawid ni mama. Kasla nagpukawan nga namin pinsan ti agar-ari nga gurak yung kuwana. Kasla mayata kong tibagbaga ni Jojo nga oray kasanot kinatagas na ket inak tulad ta. Saan, mama? Mama, saan na kami nga panawan? Maragsakan naklaunayin nga matay. No. Inawagan ako ni ti mama. Anak. Nabayagin nga dinak inawagan iti mama. Ket ita, inawagan na kun ti mama. Naragsak akon nga matay. Di kay matay, mama. Agbawot pa iti biyag yo. Kasapulan na kayo. Pagawarin na anak ko. Sikalahingan ti dinang pakawan. Kanyak, mama, mama. Jack di rumbe nga pakawanin niyo. Jack di mga iti pamagbaganda kanyak. Nga kulapan ti panunod ko, mama. Ngimitakit nalawlawagan ti panunod ko. Mama. Saan ko mga rumbeng nga kagura na ka? Saan ang rumbeng nga ginora ka? Nauri ka sa no, kinadagas mo, kinutang mi kay latang katibiyag mi. Uray naman yaman na kitinar aramid yo, itinapalabas kat sigan tulat sa tinami. Iso nga siyak tirumbay nga pakawanan mama. Siyak tirumbay. Ipatpatek ka, anak. Ipatpatek kayo. Itikapsat mo. Ipatpatek na kayo, mat mama. Iso nga nas kayo nagbiag kayo, pay. Tapos makadan na kayo, itang nanayon. Mama? Mama? Mama ko! Mama! Saan, mama? Di mo isarting tumangis. Tumangis kayo, mama. Tumangis ka. Saan nga mamalin nga matay ka? Ay, patpatay kayo, mama. Agbiag kayo, may laing, mama. Mama! No amok la kuma akas jay ti kinagrabe ti sakit dedi mama marum nemi. Sigurado ket dagos kuma, siguro ket dagos kuma nga nalawlawagan ti panunod ko ket siyak kuma tinangipan iti ospital tapno maispal kumapay. Ket umatidog kumapay ti biyag ni mama. Iman yan nga nagsakit kan nagsaem dedya nga napasamag iti biyag mi. Nagbalin man nga dagas ti inami asyak met iti simaro nagbalin nga dagas gaputa jak amo. Jak pulos gaputa jak pulos panang pakawan ken panangawat ken kuana. Naglawlawagan man ti panunod ko ngem naladawin ti amin. No pekasta kadi nagtultuloy iti naimpasnigan manong nemi nga dadawat ko ti pamakawan ti Dios. Ket dedi basit nga Biblia nga nabati dadi mama, ket iso iti kang kanayon kong idultulin ibabag ko. Takaslada takanyak ni mama, no addaray tangabasit nga Biblia. Nga jak pulos pakalipatan kag kuana. Nga iti nga Biblia, manong namin tinungurugyan, tinakpan naka lawlawag ti panunod ko. Ti panagsubli, ti panangbigbig ko, iti Diyos, nga iso tinang pukaw namin pinsan, anang tinangkulaap iti panunod ko. Ngayon dati nga Biblia, manong name iti basbasaeg tap nagtultuloy nga tsak malipatan ti Diyos. Kaya nagtultuloy nga
maka pakalaglagi pa karedi mo ma. Anak kasta, nagyaman ako unay ti anos mo nga nangibasa, ti pagkasalitag, it sabi ko mata damat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padag nga nagbuya, more power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagkaya mo, Vicky.